Tobel, alamogela mo code switch in 2020 mo rutang ka leme la ka gae. Le kgone ke nyaka re lebelle Euclidean geometry. Mara re pele re fihla mo di-theorem re lebelle circle terminology. So go re tshwanetse go dira circle le dithemo tša gona tše ba re šomišang ka ra circle. So nda mathomo ka ithuta yona ke go dira circle. O ka ithuta go dira circle ka go dira circle. Batho ba dira circle tše le go di kwešiša. A re la video a dira circle. Before o tlo re di name. So nje thuto go di dira pele. Then a re dira circle la mafelelo. So I wrote the really second Java show and use all the second. Then of the second, this one use my tomo core. When the Bagaraga second, Robija circumference. When the Bagara second circumference, when the Bagara second, or circumference Canadian second. Then R jolo or to a circumference overlining a homang circumference open date FN Robija A B R a homamo circle A mo Robija T. The line of human circumference open to TFL, Revija tangent. Revija tangent. The line of human circumference open to T. R jalo, over line of human circle open to JPD. Yes, a homa open to T, homa open to JPD. Then a line now going in name C D. A homosexual point D le point D. And line of homang circumference jolangan le revija secant. Ki secant. So la line e lore. Yona actually kantle. Mara it ripa circular into two equal parts. Armoni centao, it ripa party lega modialegan. Line ripang circle into two equal parts. Revija diameter. Ki diameter. Ki ripang circle into two equal parts. So what if on a line mar I repeat circle into two equal parts? For matlalo na line she ito mo iripa circle mara actually ka ntle line now iripa party e le lekan. So line iripang circle ka gare e dia gore part ona diska lekan revija chord ke line iripang circle into two unequal part revija chord. Then maybe we gotta get chord A, B. Then I want to part a whole ishaging a circle is a ripa. Revija major segment. Revija major segment. And part a yani repealing a message. Revija minor segment.
re bitša minor segment. So circumference e nyane šetšeng ya ka motlogo A wa go B ka mo part e nyane re bitša minor arc. Ke minor arc ke part ya circumference e nyane ripang ke chord. Then part e kgolo e šetšeng re bitša major arc. Ke major arc circumference e kgolo e šetšeng. So je ke part ya sekelo sentše o e tseba. So re sa le moe sekelo ngwe le ngwe ne ba le center. Ntse re sekelo ngwe le ngwe ba le center. And a line in tloga center. Line ngwe le ngwe tloga center e khomang circumference. E tloga center ya go circumference. As if o ripa pizza e tloga center ya go circumference. E ya go any part ya circumference line ya one. Line je di a lekana. Line ngwe le ngwe tloga o center ya go circumference e ya go any part di a lekana line je. Ke ntong sontše o e tseba. And a line re bitša radius. Re bitša radius. And o ka lebelela radius tše pele ka gore di a lekana. Ele and re tswalela ke circumference ka mo. Then part e a go no bontse slice sa pizza stay re se bitša sector. Re se bitša sector. So je ke di part tša circle tšo sentše o di tseba ka mokana ga tšona. O ka draw circle e kgolo wa di name ka mokana ga tšona. Ma ke part tša circle tšo sentše o di tseba. Gore o bolela ka radius o bolela ka line e tloga go center ya go circumference. Ene ba rena sector ke part e iteng ke radius tše pedi le arc. Ka go tloga mo fihla mo ke arc or ke circumference. Or ge ba rena diameter diameter ke line e ripang circle into two equal part ke diameter. And secant ke line e tswelang ka ntle mara e khomang circle go part tše pedi ke secant. And bontle ba circle re bitša circumference. Le gona line e khomang circle go part e fela ke tangent. And line e separatang circle into two unequal part. Part e nngwe ba e kgolo e nngwe ba e nyane re bitša chord. Chord a e tšwele ka ntle. And le gona chord e separata part e nyane re bitša minor segment and e kgolo re bitša major segment. And e ka raga minor segment re na le minor arc and e ka raga major segment re na le major arc. Tše ke di part tša circle tšo sentše o di tsebe before re go tsena ka raga di theorem. So ke a leboga for go lebelela for video tše dingwe tša Euclidean geometry ya code section 2020. Thank you.